Amberia nkethisha kona ngushokiria nkatho cia mwanya muno nontu bwa kona kanya kwatana batu Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 12 mweri yo mwanja mwaka yo 2023 mbitwa WINNIE wa Kinyaru. Tukiambiriria ni ati arimi bakuma ntere cia maraba kimera kia mayani iboritie kwithira bakiandikirwa maabitha ba urimi hakwina miunda yoni bokenda gukethia kwina kwagirithia kimera ki bakiari iboritie thirikari nene kwatana thirikari cia makaunti ni boke ndotira kimera kie kwithira gikiona mari jamea. Reforms ili ikororwa ni dingate katiba yetu ya 2010 ile yugete uremi no tuika devolved kweja county nonto uremi we county tukadulirwa officer wa uremu wa majani county yetu ya Thaa uria ubwiri kwirwa ena ofisi kuria majani marimagwa nikendo na murimi ona dina no iriku akadiko report ofisi ni ile ya public officer wa thirikari wa kurungamira urimi wa majani na waro no kwariria wega muno murimi officer wa ukadulwa arungamirite majani Thaa county nyabwiri kwirwa ena mbodi kana kiama kira kibwiri kwirwa kikilumbwania na mauntu morimu wa majani. Turenda murimi ariagwe na shilingi igana bonus na shilingi 50 mwisho wa mweri nontu niakogwatwo ni mpeo muno na niakuruta wira munene muno na manda electors ni mo makurambia nyingi ke murimi gutike tukuona nontu riu maisha meguru na mukedwa majani arenda kuriwa na shilingi 30 akenda kilo imwe igu arutira ni marabu kona we mwene majani gutike ntukuona. Mandereba ba matatu bakuma mutindo wa kaunti ya Meru ibaishumirite na kuwabo batiwitikanire na maandamano ya azimio la umoja yarayetete na mbere wa nthigurune ya Kenya bari wenye thiragoro yotoro ni tete maandamano tuyo ya kethira yeminamia bakiwa boiba kuwata mbaru thirikari ya Rais Daktari William Ruto na bena magoro yotoro kethira ikinama tukonete kuraya. Joseph Bundi, Veteran Secretary Matatu Owners Association, Meru County. Jaura bokumenya ikwari na muchemanio jwa Matatu Owners Association, machairman jonte jareo na kwi mantu twariririe na ki mantu jau twaririe mbwe iboregirwe kinya vice okwa kuri ala county re mantu ne jau ende ankwenda kubwira gutindo aigatigati getu twi Matatu Owners Association i confusion kidogo ereo ule akethira irujas ni vice wakwa ni vice chairman wakwa na unde secretary na kwina chairman na twinde itwari mu chairman one kinya ketha bamwe batetere tukithithia mantu jara ende bote botumite na rua twindira tuli aja nkuga mantu jau ntekwenda kwariria jau jareo na counter tutekwenda kwariria ende na rua turenda kwariria mantu amugomo jura jo kwirwa jure onde ne Kenya nkwenda bomenya musimamo jwa Matatu Owners Association ambao unde secretary musimamo jwa to ikwamba gute mugomo na batu tote mugomone kana withira gwe strike tuthithetie information ikure antu irakinyete na ndira bwitite goro ni ura kanya gatiro no ndire ndatwaria mantu ya kumegoro mboeresa batu tote na mugomo no te mugomo tubangite onde bundi de thirikari ne kabisa na Matatu Owners Association turutera thirikari ito support thirikari yetu ya President Ruto na ito supportete ngabana wetu Madam Kawira kingu gichionde ira ikorita cia county yetu so anto kweja kuga kwe mugomo tubangite gute mugomo tubangite gute maandamano tubangite na baraba bangite biashara yetu matatu bagututhukiria bokeja gutaga na arwa ngari ciekeni na gikira kini antu bagwito tibo no ntu iba ukira gwita Nairobi bethira gukithwa mantu gukigerwa maiga so ankwenda kubwira musimamo yetu te mugomo no te strike na ito supportete thirikari mukono na ito supportete county government yetu ito baungite mukono kwou tukendelea gusupport thirikari kenda tuona mbesa gi sector yetu matatu utote kumenya uchumi bothuki antu iba inyeretwe mauta ija iterie muno
ende jau jonthe twandamana tiro mauta jakagwa twandamana tiro tukona bia kurea bando atukethira tukithukagia na tuthukie maisha jetu nkuruki so nte kuunga maandamano jati bangi na jati na mpango na jati na anything i maisha jana inchi ba Kenya ja kuthukia kwa ubatu tutipate to that na inkwenda mtu onde amenya turungi mero aturungi musimamo jo matatu owners association yangu chokerio kairi tuti maandamano ne na itukunga thirikari mukono na uti strike tubangite na batu ingugine turi bwatega ngari cietu iria aja na iturako ni vincerenya baba tirari na ukweri turabereye kumegoro mwanka na rukiri uti mugomo twina ju na uti maandamano ndene county yetu turi matatu ngari cietu kuma ira ciambiriria gwita rukiri no tungari by 6 cietu cia Ra Express ya icuka igwita nkurukia ngari ithano ende mwanka na ndimwe nikinyira Nairobi na tutiraigwa kwina thina so ngari cietu icietete bwega lakini oja robo kumenya kutira kwa affected no tantu be no gua iba ije gitara maandamano rimwe kwiba gwata njirene nya bate maandamano ne mtu akaringwa iga ngari karingwa maiga so antu baba inge iba ofta withdraw ngari ciao kuma barabarene no ntu bogua twinya ketha bate mugomone so ito affected to na njire mwe kanenge no ntu bogua bura ntu be na bubo kinya Nairobi ende mero atu sawa mbio kile mantu amegomo atikete ntuko Mugwanja cia thiro kwacho kiripoti ki antu benu bando ripoti ira kugurigira ripoti ya karakabia ke mantu jara twariritie ntukwira ira mbugire ntikwenda gucokera mantu jara indi batu itugire na ntikwenda kwa misquoted kintu gigwitwa aja ntukwira twaraia mantu jara oni ntagwetera akanywa gakwa gintu gigwitwa cartel na rie tore cartel ikithuritie antu bamwe betu na ritari sawa kana ngweta 4NT utemantu twauga tuga ati utantu tukwenda beja gitira ngui wetu kana tuga kwina cartel sijui nini ato a complainire akitwauga ngavana wetu wamba kwitha kuri antu ba mwikire information yete bui akero tutikwenda kumuona na batu twitiari na tukienda kumuona na itu tuchwete kikao kya umuona na tutikwenda kwariria mantu jau ende kira kirio tukona ngavana wetu Mwandiki munene wa mandaitare banda wanewe Mutuma Elias na wete bakambiriria moyo ntuko ya royo na raba kwenda thirikari ethire kinga kia wira ne buraba abaikire mwakene yuangiriele 11 na mwaka mwaka yuangiriele 25 bakiwo toroboy wethirete bokyo manenya muno ikwethira kwina witia kwa ngarama yoto na no bate kumba kwethira bakingia mo batu yo ikwethira mishara iri nthi muno. So what we are saying today is that the employers have decided to go on strike and they have decided we must join them. Because by not doing their obligation, that is to ensure that we sit down and negotiate and conclude the CBAs, it means they do not want to perform their duty. And so basically they have started the strike, and I think today we are here to reiterate that the strike that starts on Thursday midnight stands because the Council of Governors, collectively as the 47 county governments and the Ministry of Health, have not been able to convene that platform where we can be able to agree on what needs to be done to resolve the dispute at hand. So it's very unfortunate that we have to inform Kenyans that from Friday you will have to seek alternative services from the private sector because the public facilities will not have any of the officers to provide the health services due to the neglect from the people who are employed through a vote to ensure that public health system works and that Kenyans can be able to access health services as provided under Article 43 of the Constitution. Tumekuja hapa kuambia ya kwamba magavana wengi hata wamekataa kutia sahihi ile mkataba wa kututambua kama vyama vya kutetea wafanyakazi wa afya. Na wamengojea ile siku tutaenda mgomo tarehe 14 ndio wakimbie katika mahakama zetu wakitafuta zile irani za murundi kazi, na tunasema majaji wetu wanaishi katika Kenya hii, sisi tunaishi. Msiruhusu zile mahakama zetu kutumiwa vibaya, kwa sababu tumewapatia muda wa siku 60. Ni jambo gani hawangeliweza kulifanya katika siku hizo? Miezi miwili.
lakini wanangojea tu tutoke wakimbie kwa mahakama na makaratasi. Tunasema hivi, tunaambia Wakenya mtatuwie radhi wakati huu, kwa sababu sisi hatutaki kutumiwa wakati tu tunasaidia, lakini wakati tunataka masuala yetu ijadiliwe ama ishughulikiwe, sisi hatuna mtu wakuja nyuma yetu na kusema tunafanya kazi ya maana sana. Kinyethira kuntogo kuingia ntere cia Tharaka ikwithira kwina thano kwintere imwe ciithirite cienethetwo rere kwithira bakirima mucere kumania na ntobo gikundi kimwe gitiga kithirikari kiambite kambi ntere ni bokendo otira ibakurutana arimi ntere ukurima mucere amwe na ntere ire ikulokithetwo kwithirikie bwa urimi bwa mucere ni amwe na nkondi matakiri tunyai gatithini ni imwe cia ntere cia Chukegamba ng'ombe. Timo ya kananara muchere wijikenenwa ndawa kwa wingi ende gatithini wa dini ya Mukothi Tharaka North Sub County. No twandie tariki 1 mweri wena na tuchuanda itwaithire tukianda bubu kuona buroko enu na itwaina tebu inu kuona cia mbeo na muchere kuringa bato chuona iromba rire twarombie kuma 2000 na murungo twigirwo twina miaka 23 eno imwira twari nio twaenda kubonia tontu ukona guntu matuma maukura na muchere no kure na imwira twari nio mono ikugwata irio bia kuria mujie tondu no ketha wina mbeca cia kuigana ata wina yura no kaguririo hindi mono twabe tubae na bila bigatigara twenderia turi atukiraniria mono na arimi bantere no bogite boba kanjiria urimi bubu nontu ibuba kona bukaomba kubaguna matibasa wakwa ni mwingo ya usi waura na nitu yobo na no babe monda wakwa na babe na ndu mengi muno mambiti mwana kioya uzitu tu na ake pamwe na mondo ni wake usu ni wake usu no moto nya kubanda muzele babyo bakwaria na nonongi alafu wainga usi waura uthi umbire anye na ala menga lekozi mo ndeni tuima oyitu ine manyanya yani mekebe 10 no gatarira mekebe 10 ya mucere na bieni riku utikone riguru tondu teni mo no withirania mekebe 40 kuringana na utaramu baba gwetaga na ukagithingirania 10 by 10 ukithirania mekebe 40 nanga matuma maruta tondu matuma makuthiane na mbeca cia mucere bia kuria turi ya kila ntugu utientu twaga mucere so nontu bobabi bia kuria bia kubeya ngaraka antu babienda antu bagire nguge muno ende niyo mucere utika no kulimo ko wetu ndakena muno mbeca twaomba kusebu nyinge muno nontu tutithindukani tukilimaga baini bunkuona unankali maburujikigiria murunga ya mwanani no urimi boraba ni Nteto ntere nungi ametere kithirikari yikineta Kilimo Trust kuona turenda ku encourage arimi murimi arima munda jo arima mucere season yeje kwa mfano season yeje kwa tuka waita mucere au turenda ku encourage murimi agacokeria ndengu na kwa tuka ti ndengu eitho cokerie thoroko utiye thoroko ucokerie thoroko karanga ndengu kana soybeans kana any legume ni cia mathoroko jaja gukuona ugakurukiria au season ye wingi imbere yo jocokia mucere ukairika na muya kana mwaka jumuthiru kiria antu boiga na 12 babo bakambia kuria mucere baberu kana bakongera mara 10% 12% uri ibwayo wa mucere kuri tokethenya cukuru no kuri wambio so kiunion niyo kintu kembere gigutuma tuagiriria mantu ja mucere food security na kwithirwa ni tuongerete uria ba mucere kuriku Kenya. Nkiripotera Weru TV kumagatithini wa dini ya Mukothi Peter Paul ogwa kabithe Katho cia mwanya muno kiwe Paul wa kabithi na kio mutegeri no ntobwa kona kanya kwatana batu atone kanya kunogo kanini endi tucokirete na Nteto nkulukio geta kuraya.
Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nawe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kakwatu ageni na nkatho cia mwanya muno no ntobo wa kuona kanya kwatana batu tucokera ni atenje mwakumantere cherinde wa dini ya Kirang'ondo netine ndi kimama mpione na kinya kulazimika kwithire kirombote bwa iraro nyuma ya nyumba yo kwithire kiya na kuthira bro kamuka monkio katamenyekana nara nende nje kwithire kiromba antu bawendi bobo ya kwithira baishumiria no batetheria ni bwa kenda bakethira bagishokaniria brato tariru mwandiki wetu wa Nteto Marion Karugi wa Kenywa. Nikeba kira kitambite ntureni ya irindie wandini ya Kirang'ondo ndene ya ishombunge kia Gembe Central nara mwaki yoreketio temantame na kuithia nyumba nkuluki ya ithano untobotiete akari na ene nyumba ina kimako kinene. Ni mwaki kukwirikana jurumire mathaa ya thaa imwe utuku mwene nyumba urokumenyekana ya Felix ari kanisene na raturi barasiumirie na kuoria indi jwarema na into bionthe bya ithira tureugirwe mbune anturi babange barari ukwe bakiwambu turagona tureyo humbana na kisanga saka mwanki kingi sana tutekumeina mwanki ruma no ntoi bagaya ruma o nyumba irio turejere utuku tukiya nyumba niire cionthe no turamenye mwanki nara yurumite tukiya nyumba cionthe yire utiratiro kinye mote kinyaga nguka wekera utekinya mbika nambi baratiro nabio baratiro theri wo kwatwika manjirani ya ekweya aikweria kinya kuoria mwanki ni yuraremere kwatwika kinya kanyumba kalapo kuona araura bibira akatetherie ni tangira ri araura niro riraturirwa rurari kuo ruratura ruraomba kunia ni cia mwangi rutika hivi kanyumba kala katiere mwangi wa tusinde inya lakini katore mulugwe boya no ntote muntu nyomora la ere kana mwangi yozokia muntu nyoriko lakini nto bionze bya nyumba bya nja yondo se gatiari ko tukora mulugwe boya no ntubwa kutwanya feba kwa sababu muntu kinyomwe urangirike mwangi yu akiaria na kithikiro mwene muciĩ Felix ariwa atamenya buruka umoka mwanki uyu mutiete thinene na mpione amwe na family yawe ndimora ndiendere ndaita ndika misene nyondone mtu wa nchukumbura muno ndatura ndamurendeka misene nwambira kwa kwibuka yeyu ni ntomba kuina mwanki uyu rumena ndo kandaringirwe nikangetekana na ya anturi bakuwa lakini ntobire inene nichokire ngai nkatho no antu bantu ri batire ngui nene na indone bena wendo bu nene muno ngiranki umba kwa nto byako birari nyumba certificate siana taito siakwa na into bibinge birari nyumba ya muhimu
ibirairire kuo ikiriro kinene ni thirikari yumbe kwithira ikiliunga nturene na kwithirwa ikiona bura yotethia mucii yu nde batu tutuguromba nete yo kinene nya MCA betu na atongori betu bonthe batu support antu anontu bo mucii yu antu bai barairiru kila kitu utebi birombe girotethe kwa mucii yu into bionthe ibiraire kuromba kwete yo kinene tukibwira thirikari tutethie ni ura gukumba na kinya atori gututethia gukumba ni kenda kinya na betu bakona kira bawikira bateona kinya kanguka wikira bateona kinyambi ende Mulungu naratutetherie ute muntu umbete kuya. Nkiripotera Weru TV nturene ya Irindie wadi ya Kirangondo Igembe Central mbetawa Marion Karugi wa Kenya. Katho cia mwanya muno kiwa Marion Karugi wa Kenya tugita na mbere ni ati ore skuru nyingi cietete na mbere na kuremwa ukinyanile mutaratara wa kithomo ikieru CBC no ntobwa wache mathaga yetumi nende skuru ya Mukuthuku ni amukirete mathaga yetumi kumakie kambuni okinyanilia ya Safaricom okulokira mubango yo ndoto zetu skuru ikiari kana kambuni ikiaria nithirite kiuria skuru nyingi irirengenda kwithirikia mukira mathaga yonto ya yetumi yario charani chiotuma kwithirikia ndikira barua kambuni ne kethira chiete theka ya brato tariru mwandiki wetu Nteto Samuel Gaishima. Warira chukuru mbinge aga Kenya ikorea Kenya mara ya kwaga intobia kugana bya gutumira kiri kithomo kya mawara mwanya kiri mutaratara wimbe wa kithomo wa CBC chukuru ya primary ya Mukuthuku irairi wadi ya Mugwe niringitwe njeki kiri kithomo kya home science araba mukirite sarani cha gutumira kurutana arito gutuma kuma kiri mubango wa Safaricom Ndoto Zetu Foundation. Akinenkanira into bibi Michael Mutweri uranwe murugamiri wa wendia rwongini rwa Safaricom rwachuka ariuga mubango jo injira ya gucokia guoko kiri mugongo araukurukira mubango jo bejanaga mautethio mithemba ithatu. Basically tunaangalia three categories za Safaricom Foundation. Tuna focus na education, kuna health na economic empowerment. So siku ya leo tumekuja hapa Mukuthuku primary, tumepeana sewing machine 3 hapa Mukuthuku na overlock machine moja ambazo ziko worth 100,000 na itasaidia wanafunzi ambao wanasoma masomo ya home science na kwa kupata skills ambazo zitawasaidia hata wakitoka katika shule hii. Arimo amwena aritoba chukuru ino ibakenerete utethio bobo mono bakiuga bokaigwa borebo kiguni mono kiri aritoa ba grade 7 kiri chukuru ya junior secondary. Kirathi gietu kia junior secondary ni kirathi tuukitie home science iri subject imwe ya tuthurite na macini ino ciana ino cia mitumira cia umba gutumanguo makiuma guku cukuru ino makaomba kwithirwa maina kosi yao iria mankiuma makaomba guceria mbeca nayo. Nenguga no wega muno kuri Safaricom Foundation onto guturetera macini cia gutuma ni uma bo Safaricom Foundation yetwiraga ndoto zetu ni uma ndoto zetu igukinyanira. Nenguga thank you muno ndo Safaricom nuntu agutufaindisha na macini no igatuma mamu malega kuona wira makabata kurutha mawira mau mangi. Mutweri akiuragia machukuru amwe na akari batomere munya wa mubango jo kuromba into biraba kenda bya gutethia mugongo. Visit any Safaricom shop, watapata forms za kujaza hapo na watakuwa na kama wako na project ambao wanahitaji kupartner na Safaricom, na pia unaweza angalia katika website ya Safaricom Foundation kuna forms ambazo utajaza pale na zikiwa reviewed unaweza kupartner na Safaricom na wa support any community project that you have kwa community, either ni ya education ama ya health ama for any economic empowerment project. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Iboya Samuel Gaishima na iboya Mutegeri na kiebonde barabomba kwithia bekinyanilia Nteto cia Weru Thaa mwanja tukierwa renga kwendera kaita kia na ntukwenjia bito wa WINNIE wa Kinyero.